Hello guys, welcome back. Ado ngasi aina tawdoise aina yumda adum sandwich semjabado adui maongdo kamaina sembado adum laida adu ulake thawbane mo. Si semdoise egg ki sandwich ne habidi yerum gi sandwich da aina sangadaba se yerum am laire onion di thayarani bread tomato cucumber thabi sidi lairaga na hape lairaga na haptre coriander adigom ado sije cái hai ni loin loin đi chăng đi có tăng khai một tăng chăng cái số loin chăng đi đúng cái hai ni mi loin na sandwich em đi loin hai làm nè tụi đó cái hai ni season na agi style không đi đúng mình làm đâu đi mà lại đâu đúng khai khét na ba khai yum le làm đâu mà lại ba khusyam lak xem đâu có đó đúng miếng biro đúng cái yeng aga ai cái chắp mana ba tar cái đi đúng Haibiramo comment aduga manadragana som na semba style do adi recipe ki type ta hapamba ya na comment interesting oine aingon su pa ba su ngai ni khangde adai dum share tong na ba ya na adai na recipe do so mem gi su dum tongan ba le su hapiramo ai su hapcharam actually am simple type ne ba ko am simple sandwich ne si sa ina na han kaino de le pa ne ba martin ai ba ni bazar ja kan da ama namu haidora nemo haidora ai khangde ma departmental store am le ba da na si se yaram me yerum hong da moi Korean rom da di si me am season ai da na da nung shi ba ge sum le pa ne si rabbit ki shape ta da se yerum hong na ba se sine aduga butter su season ani mayonnaise su season ani tomato sauce su season ani adu mathang se ma ge ola age ado ahan bada aina tawdo se asi sin se loina hana samthu aga soi ba khot pa hana tawra sigi ising sida hana loina chamage thabi ga sidi khitang khapni da se maton sidi hapara maton sidi khai hai ne du sai mutan ni sang do only like this much si muktang ne anai di khamen ji ju tang khai muktang ni sang do tang khai tang tilau ji ju ka su jangwe du su dum sam thoge pula aduga bhadigom ji ju kitang khak ne sang do se aina mathak to ma kan chai pula ngai Shai muktang sibuka yamal. Shai muktang. Aduga sandwich kay gumba mayam hadi mayam yam masing yan na semak taraga di mayonnaise da loina thabi tilaw kay loi kukup soraga loina tosalaga taisan masu adusu yai dana ko adusu haw ba ne ba ko adum hawi sa banai dana ado ai ngasi ai ani tang sem do ni adum phajana slice phajana ka agoina semge sandwich kay hai ni thabakti dum changi dana simple oi sai hai ta thabakti dum changi dana ko adu dana ne aina sum morning breakfast oina sa ma tam da sum bit leiba ayu ta khata chai bit kala ta des ka so sem bit leiba bit ki matung il hai ta ai pulak ai gi cutting board ama sin mana pharani ko sahi kyanam suramani mayam su u da pelamani si ai khang sai ai cái thang sẽ tỉa vậy tỉa rồi cũng sẽ ra cái này anh khamen je ai ka su hing na sa ba ka su haina de ba ko adi mi hing na chok sa ba lai da na adu ka su haina de ba ko aduga adu eta ka su sida de loina mayonnaise kai loina mix tau do ni na ka su ma hau do ka hena khanjan de ba du su thana ha pati tal le ba adu do ni am ti pa na oina shoi ne ti lo ji jo e ka su ma pa ha pa tal le tan mi tan ma adu do na orange mai ne oina thu ga ra oina sai do ni ai ka nam ka we sandwich ani sem ni hai du ge yerum de ama khak le amuk lai ru da ba ya lo ya re sida lai re vegetable sing di sida lai re yerum am ta lai ru ki ke kona ro okay yerum lo re lupa kungi ya ni kona ni sidi bread mari lo ko ani adu ko ai butter ko butter je with 30 na ko ai kanjil le ba hambra udare
loi kanjale aduduna gas sida kitang khasan sahala tai tari ya side ani makta loira bread butter se tayari ba side bread ki adi side ani makta butter tayar ni aduga nakana mada mayonnaise na thana tai do ne baka aidi butter se am pam jaye ba aduduna butter se khajik tang na kona de mayam tai re mayam tai zai aduga aina seasonary mayonnaise sigi viva hai adugi classic mayonnaise classic isina actually sidi side ama tang oina tay ni haidi butter gi type ta ani mak tay yam pi eva ko aduna smaina thamge ka so yaman mama aduga seasoning ga try facial ani kai bi dabi ya yes thum khara hapchal ho gas maina mahau laina ba aduga kai hani magi mathak thangba saruk se khitang khara hena munna ba haida hain tawri makha tang ka gi basu yai da ko makha tang mun ban hani da aduna ina smai noina tawe smai da tengkot masa mana khumjalaga di magi manin duna do mathak to sa be ke haini half boil gi type ta mul dana ye room de di half boil won chani ba pura mun ba budi adana hape smai na half boil oina ba aina khumjalani yes simak na ina pambase aduga see kai gare oh my god aduga black pepper kara chaishalani oi ai thuyam na bai ni se aduga tomato sauce hapsilani sumaino na chai de makhum jida haibi re hairega like this amase mun bangai ngai da si sida first onion kar habani aina la habe do pula hablo janing ge bai do saino na thukai ko habe like this onion ni pam khamai do matum sawdi khani ge ko de saino ni sakai ko habe and chudi habe mari tang habe saino te wait nan tharani không tăng apa ya itu dah sedikit hati bom mahal kapi cahaya ni aduga khara hena mahal amu hapna ba thum kitang saksana ni haidi mathak ta hape ba kai je samni dana ko thum je yaudra di talle dana hoide kitang sakchaya ni like this
Ngasagi butter ngakta iba side toast main hapani. Aduga amase mun mangai kay ngai amain tawi ang girum siya. Sini dum phajana mulame. Makali. Kaya mayay wa yan napsanay. Kumjalani. Size kay hani sige koina grill to wakanda sigumba aluminium foil sina adala yomjala kay hani mapop kai da nama yabane ba do yawramdre aduna I have to be very gentle. It's ready. Here I have my special sandwich. Wow. How already would it ma happy pot I said how already would it convey but still okay. Kinang ni yeah. Kinang ni bigger. Bisa? Makan itu bisa ya, mas saya dicap loh. Kau pernah luar. Okay, adune haji egg sandwich ki recipe utpa loire ado mapalam daga nam chana ba cheese grill sandwich kaina laika adu do amu adu de ai mamang na phok shem tri ba ko adu shem bagi amu haidi tammaga phajana amu video mu namake ado ngasi gi video sai da lo salage adum aina sum bitta sum mate ama sum namak pare da ngasi video stick su plan tawraga namak pa video nate ai toina phajana haidi hanai type ta hafta manung da laidana ahumari thara ko ngam dre ko adum ama natra ani ko tang ngamme small business tawidana ado ora more hana tawidana adu tawre adu su tawre aduga hantak atopa haidi atopa product haidi tongan ba ora more sina beauty products lip gloss daily lip tint kai aduna yon bani dana adu do nataba da like chill haina amasu kaya ni na launch tower ni poko adu dala atopa beauty products na te poko anong launch tower kang hangani adu da kaya ni adana nakanda business ma chato bani na ko video do toy bangam da hai tara adu gine aduga like chill hai do adu launch tower kan adu yon ma pochai do mo kai kai ha do ma da mu update tower ke hojiki di haudri bani na ulak put na hayo like that ko ado ora more da haji ado ma'am na lip gloss adagi lip and cheek tint gumba pambi ba tare egula ke ko habe sijela lip and cheek tint ne khoi gi chinbal da su khajai da su habiti blush naturally ngang ba man na ba tai na do adu du ne ba ko lip gloss ta sida grape ki leire sida strawberry ki leire adu duga sisna clear gloss oi tar ka su khitang reddish kaino changba gloss ne hai tar adu ne si ba kai se adai body scrub adai unicorn whip soap su yam phajana chatle yam su nungai ba ko adu do lakke season ne unicorn whip soap hai sina unicorn ni type ta lang han mane ba ko color se so maina sisina khoi gi kaino ne ba body wash ne ba ko khoi gi iru jab da season na ma lufa do khoi gi haina bon law do au da kitang taira ga mam kani very foamy very bubbly yamna iru jab loi kona bani bisa loi kona bani ba ko aduga sisina honge only 280 khatane aduna si ma'am se ora moda hoji yu oli ba ko aduna dum ma'am order tawning ba tai dum DM to birak pa yagani ora moda hoji eyelashes su hapa ani glam look kumda season na ba eyelash hadi lu khongdong ba dai leidana glam makeup tora kan season na ngai eyelashes
leire adusu thagala ani adum order tawba hawa yarani ado kaino ado ngasi video sai do loisalage ma'am nungai bi batagadi like subscribe tawbiramo aduga mathang video de muk thengnarasi bye 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 bye